Ninjani? Uyabona for the fact ukuthi kunezinto othi mawucabanga ukukhuluma ngazo ube novalo usabe ama individuals athize. Lo nto leyo kusuke kuyinto yeqhwaga. Kusuke kuyinto yabantu abangakwenza noma yini. Uyabo? For the fact nje ukuthi mawucabanga ukukhuluma ngalonto kuba khona lento yovalo yokusaba. Kusuke kuyinto yeqhwaga. Kusuke kuyinto wazi ukuthi ngeke ngidlalele kuyona ngoba ngizoba nenkinga. Uyabona? Ngicabanga ukuthi ayikho into esemhlabeni nje othi ma ucabanga ukukhuluma ngayo kuze kufanele ukuthi kufanele usabe ngoba usukubeka umbono nawe indlela ocabanga ngayo ukuthi lento mina ngokwami ukuyibuka ngiyibuki kanje of which akumele futhi ulandelwe izinhlamvu indlela obuka ngayo. Uma kuwukuthi ayinjalo kumele abantu beqondise nje bekutshela ukuthi hayi no ayikho njalo ikanje bekwenza ukuthi uyi-understand ngale ndlela le nabo bayi-understand ngayo. Ngiyaphike ngiyebandleni lamaNazaretha ibandla laka Shembe nokuyibandla engicabanga ukuthi thina njengamaZulu ikakhulukazi nje njengabantu abamnyama ekufanele ngabe sikhonza kulona liyibandla elinemthetho evuna konke mhlawumbe okuyimasiko ethu uyabo nokuyinto enhle kakhulu ngalo leyo engicabanga ukuthi iningi lethu silithanda nje ngoba lilandela lezi zinto lezi esikhuliswe ngazo nabazali bethu abakhule ngazo uyabo so I'll move ey'ntweni zethu uyabo. Kunento efike ngisabiseke akumele ukhulume uveze iside elimbi ngaleli yabandla ngoba into nento ekhona emhlabeni inobuhle bayo iphinde ibe nobubi bayo ngendlela umuntu nomuntu asimeyibuka ayibona ngakhona uyabo. Ngicabanga ukuthi nawe nje ububukele le video kukhona okuhle ongakukhuluma ngebandla laka Shembe kuningi futhi kukhona futhi okwrong ongakukhuluma ngebandla laka Shembe uyangithola njengoba futhi kukuningi ongakukhuluma ngebandla laka Jesu Kristu kukhona futhi okurong ongakukhuluma futhi ngebandla laka Jesu Kristu uyabona. So ngisekuthenini ke le bandla lamaNazaretha uma ukhuluma into ethi phece ngalo usatshiswa ngokufa usatshiswa ngokulimala engozini usatshiswa ngento eziningi nje egcina sekwenza ukuthi uthi mawulubukisisa kahle hle ugcina sewubona ngazi ukuthi hayi ngathi abantu abasonta khona iningi labo khona labantu besilisa abayibophuma silwe uyabona umuntu okholwayo ngoba umuntu okholwayo ngendlela mina engike ngimcabange ngimbuke ngakhona umuntu okholwayo unalento yobuntu unalento yokuba phansi yokuzehlisa. Uma ngabe ubuqhwaga wayenabo bagotshwa ukukholwa. Uma ngabe wayeyisifebe ubufebe bagotshwa ukukholwa. Uma ngabe wayenza izinto ezingasile zonke lezo zinto ezingasile zagotshwa ukholo oluphila ngaphakathi kuyena. Kunenqwaba nje yabantu besilisa abasonta kuleli bandla abawophuma silwe nje othi uma ukhuluma ngalo noma mhlawumbe manje ukhuluma ngenkosi unyazi lwezulu mhlawumbe uveza okunye kwamasayidi mhlawumbe ngazuthi awaboni kahle kusuka kuuvo lwakho nje hayi ngoba naku mhlawumbe ulwa cha uvo lwakho nje uyabo. Ngoba into nento ekhona emhlabeni inobuhle nobubi bakhona mangiveza okubi ukubone ukuthi ngeke bababhitha balwe babe njani hayi cha engathi ukukholwa ngingaphila kubona engathi lento yokukholwa ingaphila ngaphakathi kubona bengafisela abantu izinto ezimbi. Ungathi mawukhuluma ngebandla lamaNazaretha ufiselwe okubi. Ungathi mawukhuluma ngonyazi lezulu yona into esigabe ngayo wena umuntu esigabe ngaye la eKZN sigabe ngaye kakhulu angifuni ungathi thina nje ezimazulu esiqhenyayo ngobuzulu bethu sigabe ngayo sigabe kakhulu ngonyazi lezulu. So khona sigabe ngalo kunjalo zikhona ezinye zezinto esinako nje ukuphawula ngazo ubone ukuthi cha baze babhitha ke labantu esikhuluma nabo la uyabo. Angibazi noma bavikela isihlalo salo noma benzani kodwa nje kunabantu futhi abavele balwe ubone ukuthi hayibo naku ngizoshawa hayibo naku ngizoshawa hayi bafethu ngeke ngicabanga ukuthi akuphila ukukholwa ebantwini ukukholwa nje makuphile akube kuthini ukukholwa asikuphileni ukukholwa uyabo asikuphileni ukukholwa ngoba kunabanye abantu othola ukuthi la kule bandla akakholwa ngoba nakekholwa isikhathi esiningi nje uzilandelela imigomo yesonto ukuthi makuthiwa kudliwa ngesabathi akadli naye ngoba ulandela lo mgomo
abanye abantu bacabanga ukuthi ukukholwa ukulandela imigomo kaShembe kanti ukukholwa kumele kuphile emntwini ngaphakathi uyabona ubuka izenzo zomuntu uzibona ukuthi cha izenzo zalomuntu zokukholwa bona bazi ukuthi nje mawulandelile imithetho bakhona abantu eNazaretha abasonta ngewabasonta yabo kwabe imakholo kuphinde kube khona abantu abalandelela nje imithetho kaShembe babe sebacabanga ukuthi ukulandela imithetho kaShembe kuukusonta kukukholwa uyabona ngicela abantu bakwethu bakuphila ukukholwa bengadlali ngathi